आज शनिबारको दिन छुट्टी हुन्छ मिसेसको पनि है। अनि आज घरमा मोमो बनाउनु गइरहेको है, चिकन मोमो। अनि त्यसको लागि हामी चिकन किमा रेडी भइसकेको छ है। मक्टो यहाँनिर पानी सुपको लागि यो है। अनि सुप चाहिँ हामी यसको बनाउने छौँ है। चिकन र भेजको नुर सुप छ, यसको हामी सुप खानेछौँ। र यहाँ अचार चाहिँ मलाई पिरो पिरो मनपर्छ र है। हेर्नुहोस् है, धनियाँ यो बारीको डल्ले खोर्सानी हो है। धनियाँ पनि बारीकै हो, एकदम अर्ग्यानिक। अलिकति टिम्बुर पनि हालेको छौँ है। अनि जति सक्दो पिरो बनाउने मोमोसँग खाने चाहिँ है। अब हल्का यसलाई नुन हालेर है मिक्सीमा घुमाइदिने हो। फ्यान्टास्टिक अचार रेडी भइहाल्छ। हेर्नुहोस्, टमाटर, धनियाँ, टिम्बुर अनि डल्ले खोर्सानीको अचार पेस्ट रेडी भइगयो। अहिले मोमोसँग खाने हो। ऊ चाहिँ मेरो छोरी आरबी तामाङ। हेलो गर्दैन कम। हजुरले मोमो बनाउने अरे मेरो छोरीले पनि। आउँछ त्यो बेला मोमो बनाउनु? मोमो बनाउनु आउँछ? आउँछ तिमीलाई? हुन्छ नि त, मिठो हुन्छ त्यसरी बनाएको। कहाँ बस्छौ तिमी? वेयर डु वान्ट टु सिट? त्यहाँ त आमा पनि बस्छ त, त्यहाँ तातो छ नि त उता। तातो आउँछ पर ल। ल अब किमा मक्टु अब बेल्ना चौकी लिएर रेडी बस्ने हो। म बेल्छु। द्याट्स माई प्लेस, द्याट इज माई प्लेस। ओके ओके ल म यता बस्छु ल। अब मोमो बनाउनु स्टार्ट भइरहेको छ है। अब मोमो बनाउने हो, म बेल्ने हो। अब आएर छोड त म गर्छु नानी। एक्सक्युज मी। Sit down properly. बीते गुजरे लम्हों की सारे बातें तड़पाती है। दिल की सुर्ख दीवारों में बस यादें ही रह जाती है। बाकी सब सपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं। एक मक्टु कम्प्लिट भयो है, हेरिहाल्नुहोस्। एक मक्टु चाहिँ बसिराख्ने, फेरि अरू चाहिँ बनाउँदै जाने। ओह, हाम्रो छोरीले पनि यहाँ के बनाउँदैछ है। के बनाएको नानी? बाटो बनाएको। ओके ल त एक मक्टु अब बस्यो, पाक्नको लागि तयार छ। एक मक्टु पाकेछ है, एउटा चाख्दिउँ। एक मक्टु रेडी भयो, दुई मक्टु पाक्दैछ अझै। हाम्रो बेबीले पनि खान्छ अरे। के खान्छौ? वाट डु वान्ट टु इट? यो चाहिँ मेरो छोरीको लागि मोमो। ल रवि कम एन्ड सिट हियर, जस्ट वेट। ल
है Let me keep the book aside. Okay. ए अब खाना खाँदा चाहिँ छोरीलाई यस्तो चाहिन्छ कार्टुन हेर्दै खान्छ अरू बेला त फोन त्यति हेर्दैन है खाना खाँदा चाहिँ एकछिन हेर्छ है ओके अहिले दिएको छैन नि खिचिसकेर ल ल स्टार्ट मासुसँगै खानु ल छोरी भेरी गुड तातो छ फु फु गर्दै खाऊ गुड मिठो छ गुड मोमो रेडी भयो यो चाहिँ मेरो प्लेट हो है थाल अचार हेर्नुहोस् अनि यो सुप है टक्क रेडी भयो अब खाने हो है जहां आपको मिलेंगे 30 OTTs ₹199 में सब्सक्राइब करने के लिए 08061999905 पर मिस्ड कॉल दीजिए 4 months of Apple Music free with a single subscription starting at ₹199 to subscribe for missed call on 08061999905 क्या देखें कुछ फनी देखना है हाम्रो म अब मोमो खान थालेँ है